ଆସ ବୁଲିଯିବା ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ହାଟ। ଗୋଟା କୁକୁଡ଼ା ଛୋଟିଆ ବେଳା ଗଞ୍ଜା ଫଞ୍ଜା ଛୋଟିଆ ବେଳା ହଁ ସେ ଛୋଟିଆ ବିକ୍ରି କରି ନେଇକି ବଢ଼େଇବେ। पचास केजी 700 ग्राम କେତେ ବାହାରି ମାଂସ କେଜି केजी 700 ग्राम अच्छे तो नेबार बोले 1050 टका देव नेब नहीं बोले तुलवा बोले टिकाई देवी 1050 হয় না বেশি हो ना
ସମୁଦ୍ର ଏଇଟା ଆପଣ ବିଶାଖାପାଟଣା କେତେ କଥା বিভিন্ন প্রকার মন্দির সেটি বিড়ি চপা চূড়া বিড়িটা ମୁଗଟି ମୁଗ କେତେ ଡବା ଡବା 30 ଡବା କେତେ ଡବା ଗୋଟେ 250 ହେବ 230 କଳା କଳା ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କଳା କଳା କ'ଣ এইটা কান্দুল সেটা ধরা ধরুব এটা কলা ধরুব এটা আছে ବିରି ଡାଲି হ্যাঁ এটা গোটা বিড়ি କେତେ ବିରି କେତେ ସେ ଡବା କେତେ ଅଧ କିଲେ পায়ে ସବୁ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଆସି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରିପେୟାର ପାଇଁ ସେ ରିପେୟାରିଂ ଏଇ କପଡ଼ାଟା ବଢ଼ିଆ
Gracias.